After tele lawa le tua tama. Si le fia nei tai ao. Ia finangalo ma loto o lau whana. After le avano ma tu tu whela I nuia. Lava no lo ue eila po sai lunga ro kalesia. Ia ma tu te tonu le tua. Mei mea umalawa. Lewa na e si le fia. Whanau o le ananga ina ia mātou I loa le tā ua le teimi ua e tuina mai ai te mātou. Mātou vaia mea lo ua te tupu mai le lalolangi le ligi. Mei mea umalawa e te whamanatu mai ai mātou. E le tū maure nei soifo. Ia lofa mai la whanau na ia mangino ai mātou le ala le whaoletanga. Tele ia ni manatu lo whapenao na au mai le nei vai tau le tua e ona whaasase nai tangata e tō tele. Tō le atu na ia e whai loa ia mātou le mea moni. Ia I loa e mātou le ala. Ia mātou sawa vali ai. O rio mātou tō e soro muli. Ia mātou tū maua tuai lau. Fio se io laso e te whaari mai ai. Whaatai lo whaatasi mai ma lo sosa ni mai. Vai o lau auna mai mātou. Ala watu nei mea umala veala I Yesu Kristo lo mātou whao. Amen. Loe mai ale o ti ele ngalo ia tau mlanga leana mātou nei. Tele ia mea tāua. Pe fōringa maua. Pe whalau teleina ile. Fia o nei le tua. Ale ngate leo le fia ngā le tua. Nā stasio mea na o aia hoi nei langa nei. O le nuu nei o Yerusalema, po le ai Yerusalema. E leo se ai tele. Ai o mea lo tupu le au lau le ele nei. Am tau tia. Ai fōringa mai o ia lo tau lai ai ia le vai. E ka le sia ia po te tununga te tele a ia. O lo iei nei lau lang. Keo siano. Ngā te iuteia. Ngā te lea o Masalemu. O Masalemu a. Masalemu. Ia o te tununga mana pe e whakaula ia ngai men nei. Ngā te hoi lea le kalesia katoliko Roma a. Mai fōringa mai la. O nei te tununga uma e fōringa mai e tau mawhaina ia whaia le mea e whiranga le ele atua. Ai te le a le FSS ino tangata. Te le foi le bebesi o lo iei nei. Ia ma o la waina. O mai taua ma whewai inga ma a. Tulanga wake nai nei tā poi. Ai fōringa mai le se mea mai le atua. Ma le tele lao tangata Kerusiano le vai tau nei laulo longon. Ua matua whenum ia I e whape whiana whaoleina le tangata. How can we be saved? Wa ale mautinoa le lei tātou le awala. Ia male o ngā monia le whiong pa ia le atua. Ia, whaale tonu ai le tātou anga I atu le. Tānu nina le tonu whaia. Ia wala e whaoleina I tangata. Pea ana tātou maua teimi nei. E te tununga o nisi o lawa ale. Lau te tonu ia Yesu, uma. You don't need to do anything else. Just believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. What? Is that real? Is that true? Ola e foi a nisi o whalongolongo iai. Ka mai a foi nei na maliu Yesu I lungo le sa tauroa. Mai o mai. Le se si mei talatu. A e te tonu I le maliu Yesu. A le mea siri ana na ano tā ua.
Ya ma sili sa. Fasili lana e tau tātou fasili ai lana o toe lava o tātou le ungo o soifuanga le nei. Ia ae e le lo ngona hoi nei to tele foi lātou e le saunia. Ma mena na mie na ia sa uni tātou ma whaftai le tua i lava no to o toi mo. Na foi mau ma fo wa meno iei. Manu tātou te le toi whai vai a whaftai le lofo le tua. Ia ai la le tulanga le tātou le tana ina le sona mane ho le sona lato tala no ho le sona tātou a le sona ia e foi nisi mea te toe foi le sona stein na ia o ngam na mie na ia wha musulina ai o le melen o le ka o le tua Holy Land tua whaia o le tele o tua so nei o ka lo malanga i lea no whanga o le paneta nei ona le fia mau atili o le malamalama ia ma le fia o le mea na fesawa li ai pe na fe mali wa ai le fao yeah it is good it's an honor to be there I have te loina now we have yeah we don't need to go there in order to go to heaven but it helps if you want to go there you can go if you can afford it it's a good thing and if I have another opportunity, if I'm still, able, I will go again. Because there are some things that I would like to see with my own eyes. Kaya no whako pewa wa expand na kili le a whede le tulanga i le mamlama le whionga le tua. So this is everything that we did with that tour. So every day, so ma hoi nei leo se aso nofo po se aso tawhao. Mo ia o ka whaonga le mea tūlanga na ia i o e wapa ia mea ma le mea. Ai pe o se haonga le mea. Le whalana i nisia hoi nei. E wala pese sa whape nana lea ma. Pese hoi lea. Mātou te pese i pēo i tono le pasi. Hoi mai ia le. Ka whape ala kango e kār pese le se kuwharolonga. Ia langa hoi le e leo se kāka pese. Ai o ngofa an te no mai e. Na whalongolonga le pese. Upula le pese mana ia. I love it. So upula le pese le alo tu i fa. Ona fole o pese le fa. Ancient words. Holy words long preserved for our walk in this world. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart. Yeah, I'm coming on it. Our very much our favorite word. Ma escape se ya wa el kako kalesia. Al siglo. Si tara ina taone. E o tanga tasitu ele la mona le. O lava le maliwa Yesu. O ina fa manga rinai o il maliwa Yesu. Ma le a ma se si me fai no fai fa popo ya. E fa longa le. Da onga na. Fa manga rina o ina alanga o maliwa Yesu. O sila esa. Ya wa ko pe ele o. Ele o multino o to ya. Is it true? Okay. A tātou tau whai e. A tāia neu te mna la tātou whai e tua la. We gonna go na tua. E reo tua Holy Land. A le tua il whale o Yesu. We're gonna tour Jesus' house. What do you think is Jesus' house? Nana wina Galileo le whale o Yesu. A sanctuary. Good.
O ina mai ate au o le kele o onga ia ma te tununga ia e whaatau whaoratanga. Wama kua ia whaina ia le la mono te ata. Ia ma ua mata ma whai ma mea ua whina ua i tangata. Mai ai le tautale ngangana ha. Le maua le langa. Ia, na tatu ka waila e ko la tonu ale. O le asia o onga tatu te maua mai. Te le sona e whaatau whaoratanga. E ala i lo tatu to e tepa. A ngai i le whale o Iesu. Sanctuary. Alau siri hone. Ka tatu o i whale o Iesu po le sanctuary. O whea o le vaenga o le whale o Iesu. E a maka i le whaoratanga mo le tangata sala. Ja, se vai a kurge. Ia leka. Ia, alo, tau si whenga ia, whori ngol whale a. O le a whoi nge o le. O le mea siro na paia. Ia, ma le mea paia a. Holy place, a. Ia, a o ia o le ale. Na ale ka o le. Vaenga le. Court, a. Court, ia, por court, ia. Ia, o le ofsili la i te ane. O whea o le vaenga la le o le whalo Iesu e a matai ia la sanga o le whaoratanga na whio ma Iesu e Saudi ae mo le tangata sala. O i kocha. Ia, a mea se ito e a whamanino atili a mea ia. E lua ia mea o mea whale kongo le kocha a. Ia a o le tūlea. Ia, i kongo le mea pa ia fia. E tolu a. Ia, o le mea mo mua le lunga i. La o ai ia a lalo i o. Kunga la mepa. Ia a le tūlea o lo iai ia le. Le fata. Le ai le o ia. Le tūlea a. Well, it depends on the mele ke amakai. I normally some and five na amakai le kule a. Depending on what po fere. Pa ko nga po fere so ke mo sa e ma. But ke ko su la tika me na. Ke ko le comfortable le sa le ha. Amaka ma i lo yele. Ya lo toa. Ya le me pa ia pa sa mo. Ya la ku se me siliona. No pa ia. Ya no vinga la ko su ya ia me ku komba. O le tonu ia lo ia le. Ya to la au. O le a whata mwena manomi. O le lao ai. Ia o tō ngā la mepa e fitu. Ia ngā o mai rare tā noa i. Ia ma le whata e osi ei tau. Pala. Ia o le sila no sili ai. O whea lai a makai le ngā lue ngā Iesu o le whaola tanga le tangata. According to leanga o le mea lea au mai le tua i le nua Israel. Ai le ngata mo Israel ai mo tātou fo ia. Ina ia aua nei whaangungumi ina i o kako mafo whaunga o tātou i loa. Le winga o le mafo anga o whaola tanga le tua. Awa a misi le mea leo le wha vai o mea umarawa. Wa misi umara le kelo mea. So I believe this is a foundational belief. E kukusa umala o ngata ngata ke siano e whaakau i le whaola tanga. Aisha. Aisha wa le ngale tutusa. O le siri, o le siri. O kani kongunga uma, ma wha uma o le awara whaola tanga, e saa e o uma iare lang. Do they all go to heaven? I don't think so.
So a whai ele o kai kongunga uma ia, ma whamakaranga uma ia, ele alu uma ile langu. Then we need to know, e te tauna ia makua mauti noe oe mau. Ko ole whea kongu ala sao. Sao ele whamakaranga. So ia te aula o nofu no te no mai ene. Nofu mo wa pe le tu help me. Help me to go back to the basics. E whoringa mai o mea sia ka ua ke lea. Ngai lo sisi e o onga kaiwa ye. Pero le onga lea te tonu ese ai lea kare sia nei. Kele whaku hoi nei siri le kare sia nei le ai. I'm not saying that. Le anga lo i tonu le kare sia so fitu a. Kanga kai whao le ina matangata i le. Ha e whao kalapele. Kele whaku la siri le kare sia so fitu. Ise kare sia no. Awana mea fwoi te a. O a o onga. E ka kaunga e manino i ai ina. Aonga i whaase ina tato. Ia, le la ua watu siri a. A e whasiri la i tangata kirsiano. Kaka kirsiano. Evangelicals. Tangata wai Pentecostals. O le ale me ka ua. O mea uma lava i e whaakauanga i whaore ino tangata. What is the most important in the maho whaukanga uma? Most of the Christian world. O whea la ka ula i e whaore kanga tangata. Po i, which? What do you think? E focus mai. E wharinga mai le focus ule. E naka iai. There is nothing else you need. All you need in order for you to be saved. O le mea lenga kupu i. Roinga, e le au ngā a kōle. Le au onga tu sipo i e whare tau. Mafu anga nā lai ona. Au mai e le tua le whale o Yesu. You understand what I'm saying? Inga ia o mai a te tātou. Le ngā luenga lea, ngā whiri e le tua Yesu. E ku'u le langi ai, a whio mai le lalo langi. Le ala e whaatu blanga mai le tua, ia le ala le whaole tanga. I lona whao ngā ina, whai mai whataranga le salamu, whai mai, thy way, O God, is where? It's in the sanctuary. Whai mai, o lona winga, o wala le tua, e mau e whia. O mau e kongole, o le whale o Yesu. A whai lai sa. Then o lona winga, e le ke kaunga focus ka kou ngā se vaenga le whare o Yesu a. Mungi o mana wangtala. Ai ka kaunga ka rai le ka kou wa ailea. Mea atoa. Naka le mea a koa, o i ngai a toa hai fo i le whamakale inga, au ili inga a. O le whare tanga Yesu. So I believe this is very important. Ka ua kere le mea lea. Langa ai roku ofa me ka se kere koe kausia sa paki. Ele koe ngā se kula fono. O la vana. O mai. I don't need to do that anymore. Is that right? Yeah. E afo ia tangata tatou. E leo a to foi le mana. Ke au sa. E manino ia ke au nei o. As fast ia le no mai le tua. Wa so son mai loka ma fo fo. Ko fa senga i me. Ele fai mo fia li fa senga ngo me ale tu. It's not easy. Because you cannot be wrong when it comes to matters of life and death. O si hengare le winga kontra. O mea I lo ailo wola ma lo woki. E whaalango lango lo wola ma lo woki I lo mangingo. A whailau ke se ai, whamakala haku ia ke o koulu mea pe sa ope mea ko whamakala. I could send you to hell and not to heaven. If I'm wrong,
you're going to be wrong. So don't depend on me. You know what I'm saying? I'm hoping what I'm going to say is what God wants me to say. But don't depend on my words. You have to go and find it out for yourselves. And I don't care who you want to listen to. I don't care. Sure. That's everything. So it's a good thing. Because we need to be aware of what's out there. And for my time, then you hold on to that. And that's what I've been trying in my ministry. You know, it's serious, man. What do you want your people to hear? And I thought we have to go back to that. Ya, la foi kau mo mai skoi no pekelu yang kuskusinga. Ya, la kaya ngeila. Ola ka ko a maka inga ka ko koe. A ka ko koe o me kau a maka. Ya nga ka ngai la re ya. O me o mala ya la tatu ka ngoye mun muriane. Ole fe kau uma. They all come together. When we take a look, ina me nga mai le tua. Inga ia waini o ka kuse. Ya, ole o sila peno sila channel. Fe ka ko ke amaka. So where do we go? Where do we begin? Yeah. Eta to te leo I le lokoa. That's why I said what I said. O fe me ka ko amata. Pele fa nga kinga kia ka ko susuanga ngai ka se pele mga ko misia. O ke longa ke misinga lo fa kalanga ngai mai le sa o lo lango na malo fa fonga anga. E misia ko harna. Ya. Ole mele ole ang sala. Sin ele o se whaafika au lia ngaka I le larolangi pol planeta ne. O kosi singa le wengola whamsa. O le ana sala. E ui lava e nā o le planeta lava le nei ua pa ui le ana sala. Awa o lo iei isi planeta o lo iei tangata soi fua pei o tātou. A ele I o I ala tau le ana sala. Mongingo mai. O la fo e fi ngau tangata ta mamai if there is life in other planets. Ai whawhekai I le ngona ma le mangako ma le onga le kare sia nei. E ma kua kilia lava. E sabe se. O la ka wo I mas ia kanga ka sai lisi. O feo pala o pa ngeka ngā e ma whainga o laifis. Ai o mana I loa tātou nei. O la I tanga ta o isi pa ngeka. E sabe se. You understand what I'm saying? Do you believe that? So therefore, inga uanga sala le kangako pa ngeka le ngai kasi I mai le pilionga o isi pa ngeka o lo iei le aku lau lau. Inga mai no konta. E le nga o le kako lau langi le a whai ngai. E lo kako lau langi langi fia pilionga isi pa ngeka le e ka ape le I le aku lau lau le tua. So ole whawhita au le ka ole anga sala. This problem of sin, it is a problem it's a problem that affects the whole universe and the whole creation of God.
So we are not just dealing with how to solve the sin problem il pangeka le ka o le lalangi nei on earth. Al fisili la, la fisili ai le akula umalava. How is God going to deal with the sin on planet Earth that affects the whole universe of God? Mam nama mai la foka. Mam nama pele. O na nga e fa longa kele kele ko mo foka. You believe what I'm saying? Okay. I say la me ka o le cosmic problem. It's not an earth problem. Lang o lang sala ele a maka I lungo le langi por planeta nei a fenga makai. Makai langi. Le mea fio ai le tua. Le no fo ali o le tua. Le sa yai au angelu le tua. O inana. Nga maka mai me ka o le anga. Wa anga fa pe anga sala lo la vai le langi ia sakang ya. A fa pe o fina ngalo le kua. Pa o masakang. Yeah, that's a problem. Ele o mai le lalo. Se mangu ala se la pa se ne ka ko. Ai le fa le tua me na. Ai se. Why didn't God destroy the devil right away in order to eliminate the problem of sin that originated in heaven? Have you ever think about that? Ola so mga kufoy ne pa fa pe o ka ko len pa ne kanil kaya ngai se lau pasen umalava. A lo so le ngo fo mai e wo ngo fo ma ma ke lo loko lang sar pe o sa kanil lang ya. O ama ka ngai ngo so mai lo loko ang sala ngalo le fa ma fa so solo fo le fa langa ya. Fa langa le ku iska ka. Ya ke ya le wo lo le me utu kwa. Na so mga. Ka ka ma va se le ngo le ya wa ya fa ina ka ko. Pe ku e pe fa langa le ama. La me fa le tua. Ela ya ve se le tua La solution le tua ilme. Let it continue so that the whole universe can understand everything and the consequences sin will bring into the universe. Au mai ole kua ya ole kua ya rofa le tu. Wa ang pe nga nga sara fa ya ku lo pingi o fa uma. La mga ku ka ya ke pa fa ole tu. Ole. You cannot trust that kind of God, man. Once you rebel, God's gonna, bing, 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 bing. So nobody wants a God like that. You understand? Okay. So no lima. Nga fio mai ia Yesu. Ia fo inei te kia lang sa. Ire lalo langi ua uma o nga anga. Sabes? Right? Ya mai tau mai la. Ole aka lea nga mai le tua ya Israel o fale o Yesua. Ai, fa mai fa talanga ole. E ko fia foi ia tribe for Israel. Pemena mo foi tribe for Israel. Asa ka li rio e fale fa o fale ka faia. E ku ko mu ye me uma. A fa fale ka faia. La mo fo mai fo nga Israel so fo malua. Okay? Ya. Ko si fia ole wanga le ka ole isla Wa se sai. Ko ngenga si fo le west. O ia north Batu. Ya o ia soke. O ina le kusa sae. O ai tribe se kolu ia lenga tu ia ele. E ko ngofo ile kule I se sae. Right? Tribe of Judah. E kusa sae. Ale tribe of Zebulun. Zebuluna. Ai Malaysia tribe. My the tribe of Issachar.
Ya, o le kolunga, o le au sepulonga, o le au yuka, mo le au isakala. Okay? O le kui sifo, o ai tribe se ko. O Benjaminga, Benjamin, o Ephraima, Manasseh. So Benjamin, Ephraim, Manasseh. O le kui maku, oi. O le kui matu. O le kui maku, o Tanu, o Asher, Asera, ea ma Nafatali. Okay? Oila is okay. Oila tribes you koe. Suma dua tribes. It's okay. O le vaanga lea o Simeona, o le pena, ia makato. O I la whakulanganga I Isala Elua, se fulumare lua. E ngofo la ko yo la tau fale, la tau fale e la tau te si o ina lea. Le fale o Yesu. O le malu lea. O le fale whakawhai. Lea la fio mai nge Yesu e pai le ngā ruenga le wha aola tanga o kangaka ia. O whea mea ngofo I kangaka anga sala. Sa ngofo I kongo le loko a. O kongo le mea pa ia. O kongo le mea siringa pa ia. Le ai. Where were they? They're outside. So when Jesus comes, in order to start the work of redemption, where did he go in order to start the work of salvation? Now you get the point? So he came not here, but he came here, out here. In other words, nga ia fio mai nga ia ola whakasi male tangata. Very interesting. Yeah, I'll see. Pato wawaya kiria. Lale mena tupu ya tamu ma Eva ina uanga sala. What happened to Adam and Eve when they sinned? O le ale la ngona ngo mai a ke ila ua inga uanga sala. They were ashamed. Why were they ashamed? Because they were naked. Right, sabes? So in other words, o kanga ka uma ia ni rangi kai mi lea. Lea ka lea kuspa ia. E leo I kukongo le mele, le la fio mai su le falo I sua. Kanga ka anga, la ka whamai mo maul kuspa ia Roma tolu su kolpa mai a. O anga sala tangata umalawa. Ma wale o le vi ingo le tua. All have sinned and come short of the glory of God. Longovinga, nobody has the right to live. Umanginga mai whonga. Nga ko umaya wang sala, wamaya. O le totongi la wang sala o lea. Orati. So, a whaira sa o kukongi la sala loki. Nga ka uma. They all need to die. Sabes? So, lalme mo mua ka unga fio mai Yesu e whai. In order to start the work of salvation. Lalo na kakaunga fai Yesu I kangaka whamai ua mama ua le lablaba. Lalo na kaunga fai mo mua kaka le lablaba. Lablaba. So what is the first thing Jesus come to demonstrate? Lalo na mo mua nga mga ole tua e ala ya Yesu e ka ua kule larolangi wale me kakaunga fai nga ia kaba umale au le lablaba. I knew it. Makau kia le mele kupungi me e o ya ka ko le pa loku lai e le mo ki ngore le po la ko mo ne ko ma
It's like, oh, I know that. I know that. That's the reason why I'm doing what I'm doing today. Because if you don't get it, no matter how long you become an Adventist, you will never get it. And you'll waste the whole years in the church because you got to get it. It took me all these years to try and get it. That's why I'm sharing with you. All right? So now, what was the reason why they were all naked? Sin. What was sin? What did they do in order to sin? They broke the law. That's how. So once they broke the law, they sinned. And when they sinned, they were naked. So what is the first thing God needs to do in order to begin the work of salvation? God has to send his son to the earth to live with the people to demonstrate that he can live a life without sin. That's our best. Nga fia mai lai Yesu, nga sila fia, nga soifua Yesu ili rolangi ay ang ngoma sa. Wow. So where do we go to start? Kakau nga fia mai Yesu, ele isau Yesu wan sa o ali rokoha, por me paia, por me sili nga paia, nga sau Yesu amaka ile camp. Al sila. Lala nga faya Yesu, ifafo le camp, inga ia ave ese inga lele labla bal tangata. What does man need in order to cover his nakedness? He needs a rope. That's how. Have you ever heard about the rope of righteousness? Why ang ofule ka ul ofule Milton? Apa Yesu? Inga wa fia mai na Yesu. Kolu se fulu mo na tupu tau sanga na. So ifua Yesu le laro langi. Ina ua kofo inga Yesu ai le yang sala Yesu. Mang malo Yesu tofonga le yo ya ke sang sala. O le kai mira le a. Nga wiva Yesu le ofule amio. Inga ua umala nga wiva Yesu le ofule. Malme kong faya ki oe. Kong fa ofue. Ese ame? E ke mga amia le ofule amio tono Yesu. Yes. Is the rope of righteousness forced upon you? No. You have to what? You have to what? To make up your mind. Eke mga away nga iya ofu Yesu. Aisha, langa o akako wami o komu peo lea. E ela sa mi o komu kanga. No. Kasi ala mi o komu wa. E ola I umata to kanga kangsala. Ala mi o komu ye. So first step, Jesus came to live a perfect life and weave the robe of righteousness to cover our nakedness. Can you say amen? Number one, he has to live what kind of life? Perfect life. Number one. Number two. Now, because he lived a perfect life and he provided the perfect robe of righteousness to cover our nakedness, now he has to deal with what we say is the penalty of sin. Wa monga la kava kako wa. Al faro lade. Wa umonga kako wa sala. Sa. A inga wa kako wa sala la. La na ka mo fai. Ka wa hoki. I kako wa sala. So the next step for Father Yesu, now that he can cover you up, he now has to go to the court.
And what is happening in the court? Pamai oia ma moe ale tua ngakia. So now he has to die for our sins. So dies on cross. Are you beginning to see the steps? Let me ask you. I want to ask you. I know I'm running ahead of myself here, but that's okay. Well, sili ako. O le feo me ia lua kahua. E sili aku ngai lo leisi. O le o langa ako ko Yesu, po le maliwa Yesu lunga Kalvario. Which one is more important? His perfect life or his death on the cross? Awal baba sa ulo kali. Ay mafofa. E se silis ka nga ka siya mulai o. Okay? O le fea na sili no ka ua le o faasi ke puia nga la a Yesu molo faalutang. O ke lor kali ka nga kalai fafo. E le tangata sukitu. O le maliwa ye. Tapos, wale mi asu. E sa or kalina. Think. E sa o pele. Lai mo lia ka ngaka kako. E le ka ua ya kako le maliwa Yesu. Let me ask you the question again. O fea mea ia e lua sili. Po le mea e kukusa. E sili aku le o langa a kokoa. E sili aku le maliwa Yesu lunga satau. Po le mea e kukusa le leile kaua. I think. E kukusa le kaua. E le mawhainga se e loka ko waka le kukusa ka kola ngoma. Awa ka ko o e se. E le mawhainga langa resolve le mea le kongo le loko. Wow. You understand what I'm saying? Wala kat. E kukusa le kaua mea la e lunga. Waisi mea le o e tato. E kukusa le kaua mea la e lua. Pele ai. Ai le fa mai kusa. Ka fe kai a mama e. O kwa sawan ma fofo mama ge kai. E ko kusa. Aisa. E ma fai Yesu nga le maliu pe a fai nga sala Yesu. E ai. Al ma fa nga le Yesu ki Apollo nga ye kofo inga. Wa nga lo le ki Apollo a fai pa u Yesu le merea. E le anu sa kaulo. There's no need to go there. We already seen. So is that important? To live a life with no sin? Of course it's important. Because if Christ sinned, there's no savior. No more. We are all dead. No hope. Kawali mea. Wow. Se se la lo que común mea. Se se ako mea. Langa sikepu. Let me say this. Salvation is not an event. It's a process. Wala faro kanga le kua ele se mea kupul me kas. Wala. Long elo kala. Ele faro kanga le kua nga ipo. No. Wala faro kanga le kua is a process. Rono vinga e ia si ke por faro kanga Yesu. Ah, sa. So awala ke fa mai wanga kan sa kaulo uma. Le uma. O mai oh. O se kala se mai they are full gospel. Because they believe in the death of Jesus Christ. That's not a full gospel. That's an anti-gospel. Or that's a partial gospel. Is that mean? Kaya fast saying nga ka.
Kel ko uma are amakanga I. Wa misi ako. Sabe se. Wala ka ko mau. Mau mo. Amaya wa ngasala ka ngaka uma. Mau le o I le vi inga ole mai le tua. That's Romans 3:23. Mau longa lua. Romans 3 what? Amaya. Le kokongi ole. Ole ngasala o le oti. Ole. Le mea fua le koa ole ola e. Saula. Ka kaunga a. So somebody has to come and die in order to take our place. Okay? Le fafong. O ai la le kaulanga. Le anga fai meo le ma. Sawa. Ma moi. O si. O le ale koe ngā ma moi le mana o mia o sieta ulang. Nā kako mo mua la vai le. E yoane mo mosku mal fa. John 1:14. Dealing with the steps of how Christ came to save people from their sins. Ya, lal maungan mo mua. Yoane mo mo fai pe sumal fa. Mo mo lau tus. Yoane fia. Al fai pe fia. And the word became flesh and dwelt among us. And we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Talfa Samoa, pamai ua liu tino tangata lea, e loko, o le loko, o Yesu o le halo o le atua, o ia o le atua, a ua liu tino, sabe se mena. Yeah, so Jesus needs to come here and be like a man and live like a man. In order to save man, did he need to come down here and live like a man? Just like you and me? Yes. Ano mo nagusbay? Kumay waliw tino, tangata, le loko. E ese king o le loko? Lano me ka o le loko? What is loko? The word. Sao? Ano mo nagusbay ya? And the word. So what's the word? Olopu. Ano me loko po le word? Waliw tino, tangata. Wow. Praise the Lord. And not only did he become a man, he came down here on planet Earth. Malagus pa yun. Pamay sa mau foi oia maika. So where did he come and stay with or live in? With men. No man lives inside the temple. They all live outside in the camp. So he came to dwell among us. Understand? In other words, I think we know sound Ramaya. Foi ko nga fali ele ngo foi ka fa. Fali. So lala rin ngo sa Yesu ma he came here and he pitched his tent among us. In other words, nga fia ma Yesu malanga lava fale ie e faulo nga fale ie ma fa kulo nga fale ie e ka fa kafa o lo malo o fale ie. Examine. Ma fa Yesu Yesu ka kafa o lo ka kafa lo fale ie. E ka fia ma e fa kai na kua o la wala kala ka ma Yesu ya ke o. Wow. Wow. Eleo Yesu foi na langa ngo ngo fo le langi a. Le ai. He is a savior that wants to what? Fellowship, that he wants to be among us. O Yesu kaya me. Ya kako. Is Jesus here in our midst today? Laka ko sway. O le ne ye le ko.
E ko ke lai kai no ke whaalonga fa mea ko me el ko kas ko lu. Le ele ko kas. E ama ke le lua. Ele ama ke kas. O lono binga. A whaia ngā oe. La ke kalkala ngo ngā oe. Ele ye se promise ya oe. Ya sabe se. Ai ye lo ko lua. E ka ko lua le Yesu. A kasi mo Yesu ko lua. Ele le ra fa ko lua ri frem. Awa nga ko kasi ngā oe ya. Arula ile loku. Inga ia e ma waise se ke lu ko lua. Ah, vai na oe, leso ko lua lo. Ele na ke ko lua o ko kele. Yeah. Ele le sa lo. Yeah, that's why I was sick last week and I was happy too because I had more time to study. And I really appreciate that. And yet I miss you guys. I gotta come over here and share the blessing. Ele le tua. Okay. La le fa ngonga. La fa ngonga inga ua fa mai. Ua sau o ia I lona nuu. Pe nga sau o ia I ona tangata. Alana nga whai o ngā kamalong ui ake. Wow. E ei se awa ngō alai fia sau e sūri ka ko mafkanga. A ei ka ngā ka alai ma mao loko mai e sūri o fia kari inga e sūri ka ko mafkanga kai ongi. Wow. O lono inga. E le o ko meki le wha ola kanga a Yesu. E le wha malo sia fo e Yesu langa wha ola kanga yaki oi. It's amen. You have to what? Accept. It's free. Let me ask you. It's all like free. Ia wha kanga Yesu. Se mea maua fua wha kanga Yesu. Okay. A whai ngeo ke sau e wako sa o mea lofa ia ke oi. Let's say I give you my phone for free. Do you think that's free? Is it free? Yes and no, right? It's free to you that accepts the free thing. But it costs me money. So it's free for you, but it costs me something. So when Jesus came and offered you his life and his death, did he suffer? Did it cost him something? Amen. There is no free lunch. No free lunch. You think it's free, but somebody paid for it. Salvation is free, yes, but somebody has to pay. And what did he pay? Not a billion or trillion or trends, $1 trillion. No. He paid it with his own life. Wow. Wow. You better believe it's important. So don't miss it. We are beginning, we are barely starting. But already I sense the blessing. Is that amen? Because if I miss the whole this thing, I miss everything. So don't miss it. Au mai sa usa sa si vai aso lea, o le continue el ka como ka upua. E mga ambie le ngaka na ia e malama, ai e fai lo aku le lalo langi le o malama. Ya, le ala al fa lo ka Yesu. Ya, man dia sa